ogwa mwathani ugatwangure jo ara mwathani Murungu Baba twoni twi botheri ugatutumire wiwe ngo Murungu wa kiao ara tuigwithitie twikinyanga mwathani wa kiao ugatutherie no gatombe tutuike anto bange baberu anto bakugweta ruteto rwaku bakonekana ati ni baberu anto bagutumiria ruteto rwaku bakonekana mwathani ruteto ru ni rurweru anto bakwirira na bakuinyia na bakurombaga batigutirikama kwa mwathani para tukamatite na nkoro cietu turemi kubarekera twenya bukurukira kirundu aku mutheru tukombe kubarekera ni jama ingi na jama rito jare mwathani muthikire na mutegeri akugeria kuthugania uria omba ikurekera akaremwo baingi borageria na bao baingi mwathani wa kiao bakuremwo kurekera na maandiko ijo twira turekere. It's a big challenge unto us, Almighty Father. Baingi batunyi miunda yao ende mwathani wa kiao no twira bando turekere baingi mwathani banyanyaswi baingi bekeri korokorone na weya batithithitie ende no twira turekere mwathani baingi bagwatithitwe mirimo na mwathani Murungu Baba no twira bando turekere Murungu Baba twenya manto ne jama inge na jama rito jaraja na thithua tala twita tukamatite antu nkorone cietu turekere mwathani Murungu Baba no tukinya kubakamata mwathani no wiya jokia morigo jojo twena juu omuntu no mwije rothikirite no ntagerete mwathani morigo jora chunthe ethere kwena juu mwathani ukombe mwathani Murungu Baba kumuthaura au aogi muntu nkoma na mwathani Murungu Baba agatwike kiumbe kingi gikieru kakithomo kigiaku naro gitwaririe na mwanya gituritane na mwanya ontumirite ndi muberethi ndi tigikonyo nikenda mwathani kinya ningwa nkombe kwithwa ngitwika umweru na tuturirwe gugucokeria nkatho gwoka rinthe gitene kionene gwo watumbire igita rionthe na magita jonthe itonera Jesu Kristo ndakuromba amen. Ibwega sana mutegeri ntukwenarwa ni ntuku ya kwithirwa tukiomberwa mioyo emiru mwathani ntukwenarwa go tukanukia gukorokera kirundu awe o mutheru nikenda meya jara tuthithaia jatuma wonokio bwetu twakara jantu bationoki bukethira bwena marochorocho na ruko tomba kwethira tugitwika gintu gikieru kiomba gikieru. Bwana Yesu asifiwe. Na toba tigo kararire okwenda kwa kiomba gikieru na te okathithia kana na tukathithia menyororo eje twogete ekwethira tukari o muntu ena bura buthabu mwogete arika butumaga kinya riria okuga no kinya wengo gachigwa jaka wina nkanja riria okuga no etania mwathani muntu ungi akona ati aja kwina orongo kwina ontu bwithera gwa bukundikite antu kwina ontu bwithera bwogete antu bakarajarongorera bakuga ne bonoki bakarajarongorera bagokeria njara ciao kuthaya mwathani nyonto kwena ontu bobo bobariketie bwabaika kiri cage bwabaika kiri muguru jora bakogeria kwithirwa bakechie bernirie na juo bakaremwa okethirwa we mutomeria kana we mwini kana we mwitiongo ge mwathani ende kwena gento guterekekwa nambuga nogeretie sana go chiogora kire onto bobo
ende kure kithomo kiumbe tigo challenge kiambira muntu we na inya ejaga akwoga nonga ukaogorwa utiumbe iguchiogora. Bwana Yesu asifiwe. Hata nkwenda kuga torombe na inya tutegotirikana mbere riria kwenda kwethirwa okia kiumba gikieru Mwathani ntukwena arware twira tutiejane surrender all gotiejana kire Mwathani omwende na mathoganio omwende na nkoro no mwende na mwere na binge beyond the berebia wena bio ariomba ikweza agagwetia Isaka ogaitia no ekere mene ko sacrifice ra nyonto no chiejene Isaka inokegwe Isaka imbikeregwe o muntu ena Isaka ora Murungu ethera gwategerete inda kwere kina inkije no kionete na thina imbije no kiromberete for a very long time womba gokiejana ochiejana kireuni. Mwathani ni Mwathani ogeragia niki tomi Daudi agweta akamwira Mwathani ngeria. Mwathani aroigwa kiao tugakinya. Bwana Yesu asifiwe. Okethirwo chiejana kire Mwathani no mwanka otechiejana gotheri no mwanka sacrifice ethirwo ni atore ethirwo ni family ethirwo ni anabaku ethirwo ni time eku sacrifice ekwethira ogwe nogo chiejana kire Mwathani inya kire muntu ungi ugichiejanaga kwina mantu jareo sacrifice aga ugaikandi kire Murungu jethera waje mantu ja marito jara tu sacrifice anyo ntuwete muntu na atishindanaga na onene na muntu uriku kana uriku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ugo chiejana I surrender rira oromba go kiugaga I surrender all ethirwo kinaga okierea gwore okuga what are you surrendering imbi ugo chiejanira no wethirwo rina Murungu agatega akori imbi wa chiejanira na nti umeona. Mwathani tuthaure tombe go chiejanaga rietwenerea Jesu Kristo gento kenge kira kiombe kwethira gigitutethia tutweke biombe bibiero ne kwethirwa tukirombaga tutigutirikama tukithomaga ruteto rwa Mwathani tutigutirikama. Bwana Yesu asifiwe. Githomo kiu ogaita kire Athesalonike embere chapter 5:17 romba utegutirikama nyontorera wethirwo kiromba no gutwika muchoreo Mwathani no twika muchoreo Murungu no gwetania nawe riri ogukarokia aragia na Murungu atwika muchoreo ku otiomba ikuga we muchoreo kwa no te aragia na ni ntuko chionde kawa aragia na ni riri ukwendera andu Shetani ashindo kuya chore bakariu kinya twito kariu ke Murungu riri kwethera kwina thina iro tongi ikire Mwathani. Mwathani ero twigirwo kia twe biumbe bibieru ntukwena arua tomba ko mwareria kethoromba jaire ntuko Mwathani akwinya withirwo kiromba za thatu kethoromba za thatu ntuko Mwathani akwinya torora romba last year no ukuromba this year teithari mo birio kwarererie kuma last year but 3 no bio kwareria thaici Mwathani arogarura utoro bwetu au bombete kugondera wewe very stagnant spiritually na physically otwekete stagnant au ogonderete ituigwe rugono rungiri twenera Jesu Kristo kiumbege kieru physically kiumbege kieru spiritually
matunda mwathani ajaita kireba utwi nyonto rirombote utirikama wirombote kunoga ontobonge bora bugatuma batu tutuike biombe bibieru ikoraga mere tutoragete mwere tutombe igotwika biombe bibieru. Bwana Yesu asifiwe. Koraga mwere atia yukunerea Agalatia chapter 5:24 eriugojo nare anto barabare ba Kristo Jesu neboragete mere yao na komeamba motene guru umwe amwe na mathuganio jaria mathuku na mairereria jao. No mwanka torage uji Paulo kwaria no mwanka torage mere yetu utiombe igotongerwa imwere na kirundu getania nako ni umandiko ja kuga no tau kirundu kiombe igwetania na mwere kirundu getana ya kirundu na mwere gwetana ya na mwere nyonto mwere jojo ne juendete manto jaria methone ja mtu onthiguru onaga ni ja mathongi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani na atuigirwe kiao oraga mwere jwaku ikinyithie nthe wira mwathani ntetheria jombe gokua tejwara isi kethira we mtu onchambanio mwathani uraga jo chambanio ru imwere jo gutongeretie kethira we mtu wamba mwathani uraga wamba bou mwere ijo gutongeretie kethira we mtu okuthukia mwathani thiri othoku bobo kethira mtu aroritho mwathani thiri aroritho roro ntige gutongerwa imwere gatorage mere itochije o mtu naize kire agutirikue kire wonokio bwawe kire agutirikue kire rira kuga imbetenia na mwathani na ate anto bagutagaga bakauga ende karaga wije tebo anto kuga mono webiria ore rira uri wenka nto nethera gwachije wenka urethera gwakari temo no jara batu tukuona ijara wengwa uthithaia uri wenka jara wengwa thuganagia nyonto kinya mande kwija kuga na mathuganio na mairereria jaku igwa utiekirite ndene. Mwathani arotuigirwa kiao rietwa nerea Jesu Kristo mere yetu yombe kwetherwa igikua ni manto jara jathoki maothoku mathuganio jetu ja mathoku mairereria jetu jara twiriraeria mwathani akombe kuraga mereji nikenda tugetane na kirundu mutheru. Bwana Yesu asifiwe. Murungu na kwetherwa agituria na arua na ruteto ruru rwa Jeremiah na mbere aturia na kuga Jeremiah nthie utegere bombi wa nyongo uri akomba nyongo na Jeremiah agitegera ariona yomba rerere yombore athokare gacokerwa kairi. Bwana Yesu asifiwe. Ni utukari njarene cia mwathani ni umandiko ja kugwa kiri Jeremiah wenderea kuthoma. Mwathani no kiao atekarija mtu atuga ahindira nogere ingania ate ombete kwethwa akikugerera njara kinya kethira otegweta na mathithio jarendete ena weregero kwena weregero bobo nene muno ni mombi wa njara ciawe wontegerete na kunthikira mwathani arogeta gukomba rejairi mwathani arogeta komba nja yaku rejairi mwathani arogeta komba mwana uo kwagetie rejairi mwathani arogeta komba njira ciaku rejairi
na mwathani arogite kinya ni kumpumbiro jara jate gwetania nawe jomba kwethira jagitwebera nyontorera Kaini agweta akoraga mutano ngina Abeli ari muraga nyonto pa kwethirwa ataitere kigongwana gikiega na Murungu na gweta akoria Kaini orengethithia bwega gotengeterekeka ningekubali orengebwithithia bwega orengeterekeka nande thina yetu thaa imwe ikwetherwo ora tubatiko thithia tabuto kuthithia ikieto yomba rere kwetherwa rikithuka igita rionthe thithio ntobo bwega nikenda ugetikirika thithio ntobo bwega Murungu aigwa maromba jaku surrender it all kioria kira mwathani agotwerekeria thirwa kiyukuneria 18:15 Jeremiah chapter 18 verse 15 na riorio kioria kiriorio te 15, sorry. God is asking Jeremiah 18. Arioria Israeli ojo. Anga nintiomba kodhivya. Na abweta oria moombi ojo akodhivya. Kamostare neka 5 te 15. 18:5. Anga oni ntiomba kodhivya. Anga oni ntiomba kodhivya. Ore mombi ojo akodhithia anga oni ntomba igokombera biashara eze yaku ore mombi ojo akodhithia wetherwa ogesarenda ngukumano anga oni ntomba ikodhithia mwana ojo ku atweka yomba renge wetherwa oke ebanira na chuchuchuchu chako gwetana bange baitha anga oni ntiomba ikodhithia ne Murungu akuria ndomba okodhithia bobo agarere ugasarenda bobo onge okodhithia na mwathani atwete free will atomba gukinyeria kuonoka atomba gukinyeria gutiga weya atomba gukinyeria ende gatukaraga tukiromba na kwira mwathani atweinya nikenda tukomba kwethirwa tukirika njarene ciawe mwathani rakwenda twirire na inya sana rera tukwenda gutwika yomba rerero bone bonge bwa butano kwirira gogatoma ombe gusarenda kwirira gogatoma ombe koromba te gutirikama kwirira gogatoma omba kwinyia kwirira gogatoma omba kwetherwa getana yana njira cia mwathani kwirira gogatoma methori jaku jetherwa jakiangurwa kwirira gogatoma mwathani aringithike akarinthe gitine kionene na atumane na mpui mwathani ni mwathani wa kiao kwirira itole magwa kwirira okethro ogore takirimene no gashia tabia korea ntuko 21 nonto no kwenda gintu kina endo tera washiata wirira mwathani atugirwe kiao wirira ugantu kwemwega ntiate for those days iuomba gochiata no kirira era mwathani Bwana Yesu asifiwe wataka mstari neka 8 mugongo jo nkwaretie ntobwaju jokeja kwirira jogatigo thoku bwaju terethoma Jeremiah 18 chapter 8 imogongo jojo Israeli jo nkwaretie ontobwaju jokeja kwirira jogatigo thoku bwaju kinyani nkairira
ndege kojo thithiria othoku buria nkuthuganitie kojo thithiria. Mwathani no ethirwa bangite already na tubangaira jama yega tutikurega na tubangaira mantu jama thongi tera inya tutije ni utwandikiri kiri mandiko ende rimwe rira wethirwa ukimumenyeria na kubangaira jama thuku riria ukairira Mwathani ne njaga ni umandiko ja kuga akairira buria akwenjete kuthithia agatigana nabo na tankwenda nyigo kwira kithomo keke noriku bwa kwirira we uthithitie weia wairira rekana na jaria bakauga nuntu nwirire Mwathani akurekere ethirwa bura uronete nkithithi ndeiririre ethirwa menerete untu bura ndathithirie na indeiririre ethirwa menerete mutori oku untu airirire kitambo no buo mutora umwikirite kanywa we na iririre uge ugachemania na mwanki jwa Kenya na Kenya na we agete iguru nuntu we na iririre ugo tigi umwikite maigone. Shetani ashindwe. Ombo wege ntoge kero we na kwirira go kwinge Mwathani narua na gutukanukia kenda twebera mothuku ja nthiguru ici tuono nene bweguru kwinyia gukendeka kwirira gukendeka kutieja na gukendeka ku sacrifice gukendeka kwethirwa utegutirikana makiri maromba gukendeka. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani gatwigirwe kiao kenda tukomba kwethirwa tukiromba tutiotirikama na tugetania na maandiko jawe gaturombe. Egwa mwana inya Murungu Baba ibwaga nyonto bwa ntumirie njega ibwaga nyonto bwa gutwariria na ibwaga nyonto bwa gutuma muthikiria ethirwa Mwathani Murungu Baba etenie na ugwe ngokiria Mwathani Murungu Baba ruteto rwaku iguru nkiugaga rugatonye rumama ibarene bietu na rukarage rugitwara iria matune jetu riria twe akue kwatia Mwathani twe nyungu Murungu Baba ugaturirwa tomba tutweke gento gekieru weya bwetu ukabote kuraja na batwe tomba kwethira tugikwathikira twebere nkomani kende gatumatuka ngokiria rietwa riaku Mwathani nyonto ukarekera buthikirie na ukandekera ukarekera kinya mutegeri Mwathani Murungu Baba tomba tutweke into bibieru tukarotega bangi tuona ibo bae nkurukie batwe tukarorota anto bangi Mwathani tuona batwe tuona kinkurukie bo tuketha tuna self righteousness endi ugo wengwa ugatutheragie tharike Jesu Kristo igatambe kunde ndene nja cietu ndene ektonisa twetu ndene ya skuru ciana betu na ngogine cietu ire cionthe tuthithagia kanjara cietu bira bikaringithagia bikathegea kama thogane jetu jaraja kathogana ye Mwathani Murungu Baba je ketho ajeja gitumi kama guru jetu jageta gutumiria nkuma yaku na murango jojo jwatonywa twetu tuketha jo ithari mokiriana baku Mwathani kwena barabatije assignment yao nthigurune kabarikanie Mwathani kabariria uria warairiana baku nikenda bakamenya Murungu wake yao we Mwathani omunene magerio jaraja tweterete ome nikenda tukagwa Mwathani Murungu Baba gatwebanirie na jo na tukombi kwethirwa tukina ndwimbo ciaku cia kugwirwa cia gugukumia Mwathani wake yao Baba ibwega nyonto bwa mubango jo arajo amberirie mwanka thaiji kugete ngo gucokeria nkatho gakwira ibwega nyonto bwa barabombeti kutha bagitegera na kuthikira ibwega nyonto jorio na ibwega nyonto jokenderea forever and ever rutito rwaku gutiro rukagwa jange jonthe jomba kugwa ende roro rugaturao Kenya na Kenya rietwa Jesu Kristo ndakuromba amen. Ibwega sana mutegeri na muthikiria nutubwa kwithirwa urio kuma rukirire ria twambirire mwanka thaiji muthenya jojo Mwathani arokwendera
arokuthithia mantu ja mega, arokuongera itharimo bikaunikara, bikainainwa bikaunikara rietwa ria Jesu Kristo. Mwankira ajari ngakwira ithirwa wina ntuku njega tukonana riu ringi mwathani akiendaga rietwa purity